O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite. Autor dr. Omer bin Abdullah el Mukbil. Preveo Abdurrahman Kuduzović. Vijesti je neophodno provjeravati, a pogotovo u ovom našem vremenu u kom je javno informisanje nadasve napredno. Milostivi Allah odgaja vjernike i pomoću ovog ajeta. O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onog što ste učinili pokajete. Sura El-Huđurat, sobe, 6. ajet. Prema drugom kirajetu, značenje ovog kuranskog ajeta još je jasnije kad je riječ o provjeravanju vijesti, te ono iziskuje da vjernici, kad čuju kakvu vijest, obavezno utvrde dvije stvari. Istinitost same vijesti i okolnosti u vezi s njom. Zanemarivanje okolnosti u vezi s nekom vijesti može doprinijeti njenom pogrešnom razumijevanju i to ćemo bolje razumjeti u svjetlu sljedećeg predanja. Jednom Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pratio je iz džamije svoju suprugu Safiju kući, pa su ga vidjela dvojica ensarija i požurila, na što je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: polako vas dvojica, ovo je Safija. Evo zato objašnjenja. Da je koji od spomenute dvojice ensarija kasnije rekao: vidio sam vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem sa ženom u mrkloj noći. Istinu bi rekao, ali istinu koja nije dorečena, jer nisu iznesene sve okolnosti tog događaja i nije iznesena činjenica da je žena koju je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ispratio bila u stvari njegova supruga. Dakle, izuzetno je važno utvrditi sve okolnosti u vezi s nekom vijesti. U vezi s provjeravanjem okolnosti neke vijesti ili događaja navešću još nekoliko primjera. Pošao si u džamiju na ikindijski namaz i sreo čovjeka koji umjesto u džamiju odlazi kući. Da ljude obavijestiš: sreo sam tog i tog čovjeka kako za vrijeme ikindije namaza odlazi kući, a ne u džamiju. Istinu bi rekao, ali to je nedorečena istina, utoliko prije jer ne znaš sve okolnosti i razloge zbog kojih je ovaj čovjek izostavio grupni namaz. Možda se on upravo vratio s putovanja na kom je spojio podne i ikindiju namaz, pa ne mora uopšte da ponavlja ikindija namaz. A kamoli da mora doći u džamiju da klanja na filu, ili možda postoji neki drugi razlog za izostanak iz namaza u džematu, ili vidio si čovjeka koji u Ramazanu ne posti. Istinu bi rekao da kažeš: vidio sam tog i tog čovjeka kako jede i pije za vrijeme ramazanskog posta. Međutim, ni ovdje nisu razjašnjene sve okolnosti. Možda je, naime, riječ o putniku koji je prekinuo post na putovanju, pa stigao u mjesto boravka i sustezao se od konzumiranja hrane i pića, slijedeći mišljenje nekih učenjaka koji kažu da se čovjek koji prekine post na putu i stigne u mjesto boravka prije iftara ne mora sustezati od jela i pića. Ili je pak riječ o bolesniku kome je dozvoljeno da izostavi post, odnosno možda taj čovjek jede i pije iz zaborava. Uzvišeni kuranski ajet: o vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest,
dobro je provjerite. Sura El-Huđurat, sobe, 6. ajet. Sadrži mnoga značenja i proteže se na mnoge životne situacije, a spomenut ćemo samo neke. Ovaj ajet osuđuje ishitrenost glede širenja vijesti koje mogu izazvati neprilike, poremećaj i zlo u društvu. Sveznajući Allah ukorio je one koji žure sa širenjem vijesti, pa je rekao: kad saznaju za nešto važno, a tiče se sigurnosti ili opasnosti, oni to razglase. A da se oni s tim obrate poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ili predstavnicima svojim, saznali bi od njih ono što žele da saznaju. Sura En-Nisa, žene, 83. ajet. Zato je žalosno da mnogi muslimani sad, u eri mobilne komunikacije i interneta, ne postupaju u skladu s ovim kuranskim pravilom koje nalaže da se vijesti provjeravaju. U eri velike ekspanzije sredstava javnog informisanja najviše se laži iznosi na Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Koliko se samo izmišljenih hadisa prenese putem interneta i mobilnih telefona i koliko mu se ogavnih izreka pripiše, onih koje razuman čovjek ne bi pripisao običnim ljudima, a kamoli poslaniku Islama sallallahu alejhi ve sellem. Također je opasno prenositi izjave učenjaka, nasljednika Allahovih poslanika i vjerovjesnika, a da se prethodno ne provjeri njihova tačnost, jer ljudi čekaju kako će se učenjaci izjasniti i postupaju u skladu s njihovim izjašnjenjem. To je zabranjeno. Ako Islam od nas traži da se provjeravaju obične vijesti, tad je objektivnije i preče da se moraju provjeriti hadisi i izjave islamskih učenjaka. Prije nego što bude kasno, čovjek mora temeljno da provjeri i vijesti koje se odnose na izjave i postupke muslimanskih vladara i onih koji su autoriteti muslimanima. Poruka 6. ajeta sure El-Huđurat proteže se i na odnos supružnika, kao i na odnos roditelja prema djeci i djece prema roditeljima. Koliko se samo brakova polomilo zbog nepostupanja u skladu s ovim ajetom. Supruga greškom dobije SMS poruku sa lucidnim sadržajem koja je poslana u šali ili s namjerom zavođenja, pa joj suprug ishitreno da razvod braka. Ili suprug dobije takvu poruku, pa žena, ne provjerivši uopšte o čemu se radi, zatraži razvod od muža. Oni supružnici koji postupaju u skladu s kuranskim pravilom da se vijesti moraju provjeravati, nemaju takvih problema u braku. Ako sagledamo postupke novinara i glasnogovornika, uočit ćemo da se oni jasno protive Božjim riječima. O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite. Sura El-Huđurat, 6. ajet. Mnogo je novinskih članaka koji su napisani na temelju lažne vijesti, odnosno na temelju istinite vijesti koja je preuveličana i čitaocima tako predstavljena. Na kraju napominjemo da je svaki vjernik koji veliča i poštuje Allahove riječi dužan da se boji dragog Allaha i da provjerava vijesti koje mu donose oni u koje on nema povjerenja, postupajući skladno uzvišenom kuranskom ajetu. O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onog što ste učinili pokajete. Sura El-Huđurat, sobe,
6. ajet.